Badwam dwumadie eso mambotma ye beko hono biem na ye ni nkomo we emfri ho ene ye benada dru sei a apomuden nkomo sefata se oso tie no ene ye de bro Faith Homeopathic Clinic won ma beka yensa ewo ha ne bene ye ba bekasa osofo ene osofo ama ye wo Dr. Watson na Dr. Kofi Amponsa ewo ha me makwa aba but obi aboko de ye de nyame ase Mama Faith na Dr. Abigail so Dr. Abigail hoye pa o se o chia pa any osofo nso any assistant oda wo mane ye kasa fade ho osofo me osofo Amponsa wo ho tina ya na ayesa Dr. Kofi Amponsa me da se ye nchia hwefo na ye nyame ase na ye nchia ye nuanom nkramufo na enenura echi na omudi omuda sonko na ye nchia meme nyina ye bema ne bema ne nea ono ne ho odin ya ono a otimi say yes. Happy Father's Day related onyamishamo mo ye adwumade ahomache so de ye bete yes ni nyina nsa mo de bi betu table no so onyamishamo pa da sipi nyamishamo na ye kanu na ye ka say bema ene bema ne nea ne ho odin na bebia ne ho odin na no odin wo fie na no odin wo bebia na ne ho odin wo mpam eno ne bema nti ye kan say Faith Homeopathic Clinic ene ekro bema bi obeba hu bia o discount sonko de ma no okay enna obi a odo papa beba ono abeso papa nsa de aba no the discount ni different kra because ye hu say wo do pepa de ma papa enti eno no ya hye de ma sonko de ma obi bia enna enuanom nkramufo no so omu ye achiwi a na omu di omu da sonko no so ye o package de ma omu na ye be se yade aba na ekum nipa dodo yade bi wo ho a woni mi say yade we die enya de se betime obibi enti wow to adura na wanom enu na ehu pa this time ibiasi nyina hwemu hu say de yade no isi kum nipa yetimu ade no mu nsu kum nipa no yenye hwehwemu ansa ne afa eduru bi abenum bia make sure say why hwehwemu hu say eduru na wonom no wo yade no ho eduru na wo yade wonom ena eduru dodo no so a wonom no unipadua no so de dodo no hia no eno na wonom enye se ofitia no ofa eduru de tua anaso ofa eduru bia no ekum nipa pa but ya dwene nko ho eduru a wonim se wonom amana je wonkon na ekodane o hawo de ma wo enu nti yesi ye hwehwemu ansa yade bia Faith Homeopathic Clinic ye hwe yade kwankro yade ada obi so ache de afe na eba bia ye hwe na wo ba ye nya adaje mo ni padua ye hwehwemu fruit ankopem na no ye check 36 organs ni padua na kwa no ba bia yade obia no yehunu so ye de hu aduro e de ma wo ye check your body mass index e check wo ni padua no mogya wonsuo ahoden na wo potency ni ye gina so de atwa do bi wo ho a o hia high potency obi won so any potency so man low potency ti wan hwe ni padua so antwa aduro amano a o san mun aduro e bekọ akọ no enu nti na Faith ye be ka che o say be ye hwehwemu ye free medical screening baby oba ye mu duro sonko e be siesie ni padua no amonya ahode ene yade a ekum nipa kese pa heart diseases but the tosu mienu ye cancer na wo cancer no yade a ebeba be teli padua no ache na eboa no a na o cells na nyame atombo siesie me ni padua no ya ye body building blocks eno na hihye ni padua no fapem no eno akeka bomu a na ase no ese no a ebe tumor na tumor no adane eye cancer no na ekum enu nti cancer ekum ni papi ekum kra ekum panimfo emfa ni agro be ye hwehwemu obi ho a ensa mo mfa ni agro no papa no ono nsa ono cigarette obi ho nye exercise obi ho no kra no enuaba oni fruit no oni vegetables ahodo ni mie ni awodie no kra no onya all the nutrients ewum enti ni padua na wosa prepare moja ma no e ma moja no ma na hoden na prepare carbon dioxide ma ni pie na onya oxygen ahoden wo ma ni padua ni nya ahoden no onya bi onye hwehwemu yade nso ba eno anse ofa aduro bia enu ekum nipa ntimese se bia na cancer na ba cancer ne ba ededi bebebe emema se cancer be ba itimi take be 15 years because yade no na boa no ema ne cells no enti wan hwe na se ba e ba ya na ebikum ena what say dia ha obu ese wonya heart attack wonya kidney failure ni nyina ye oha na boaboa no enti ye hwehwemu ntem na enye aduro obi nya stroke na ebe born nkaye the 90tt ne 90tt onhwe onya hwe obo so ote se 90tt ana de aduro asra so o ma ye hwehwemu se bie nti bie wo se moja fam kọ no enko obi aye kese amna broso ne kese no kese nso ye man broso na nye waawo kese a ekofa cancer brew e ma no bi nya cervical cancer obi nya ovarian cancer e na mema no so utumi nya prostate cancer etimi how e ma unu mpeni yemre utumi nya osteoporosis e di messe esese umuye du bebebe how ni padua ni nyina
Intim baby ese moja ko enko nti eno na di stroke eba nti mese se obi o wa wanya stroke wada dem wacha mo fa mre ni nya adaje mani pedua ni ehwe ni nti stroke ni bae ye me na duro na no nton obi kotodwe ehono omiasia na atom obi na ase eho omia na atom die ehu kase pa ese obi wa ne nsa no eye yuyunu na ni pedua na ehyehyehye enu ehu pa na just wa be wu no nti me so hye ne so wo hwa no ofu ekese prekope wo hwa na ase wo nante kakra no ani so biu wo ye adwuma kakra bi no abe emfifire bi o wa eti wa ye honko na ba emfifire bi ti wa ba bi emfifire ni to yesterday we out mu say emfifire we no ehu bu ane de ti na moto bu ati ni pedua nyina ye hwehwemu wo sa de ni nyina ho obu wa nani no eba o de duro guso obi wa nani oposa na onhwe ni ntia nani no oposa wo na ofitia no de duro guso ne ho no na pressure abaso oni ni di nkomo onsu na ni suo eba eno ene hia ese bra ye hwehwemu ma wo ye ho no ye mani ehu aduro ya odbegu so ne mo ye woseso ne ama no nkitu en biata free said ya di nti bia no beko ye for homeopathic so na say de me the number ni tudwa me so e ma how no ye kese ma wo oba wo mensese maye mentra ho mani nsuwa wo ho kwan e betimi de fiber daba e bi wo de no betimi ma no ade no be meche mani nsuo no abesere ko be ma hu nsuo na agene ntimi nyinse oba usisi mu ode oba ma ntimi sore nanso ntimi nyinse oba ehu lady bi ba ho ba ye no ni kun o ware no kun edikia oba ko o ware no na wone ma ti ono so wa oba ko nti emfiri no but onim se o develop ya de bi a betimi amane nkwamo na no ayemre na watena wa na oba na ko ase chinche ye no oba ma ne kasa ya oba ne nyame adom afi o ma wo timi serew onso wadansi die o faith we pateklen danie mu apom die ho te so for my ko China obedu ye odi mfidie ni no awdo pi mfidie de di cheki ni pedua no de di atwi fia fri ni pedua mu ye akoponcha machine ho ye no ye de nante ni pedua no aba bia eye wo ya no eto bo ase massage ye wie na ya ne ko obi ho ani ntin mo sisi biebie ntin mu ye massaging chair ho massaging bed ho mfidie awdo de pi misrew e ho a wo ba no unim se bebia ba no wo ya de ni etu ase amna ko fa namba no frɛ o frɛ na wo ba enka wo yade ye dwuma ne se ye be hwɛ yade no ye hu yade no a ya ma wo yade no ho du se na bia wo so benya hode sonko akɔ adwuma enti wani no kotodwe no sisi na achia no wo chikase no obi wa all sakwati mu na chikase no bi wo se udidi na wo yam dwaw na obo no hyehyew udidi kakra bia na ase wame na ase opesa ofi ehu pa me so bra ebe kakra ba fini muja ewum be ma odwonso chimbre be me bi wo a sam sha ase sam kase wo yi ni be ma untimi nyonso yi wa chimwa no no ewutumi sam frama no emutimi che de efa oto ba ene de efu no manu ehu pa edi me sew e mo yi mframa bone na be ma nso se basa ma be ma no twe wo se be ma no kase no ma dodo na o ma kase no emu mema na twen akaketu ebi e na obi ho nso obebu na fu ekakaka sabi woni ni behie ma so pie na funu koso na ade som wo fom ho na nsa na timi gina so mo nya kwan yes a uye bibia enyeye ma dodo na nim emema ni bibro experience na oh enye experience and the esi na meka ho asem na se de obe yi asem nko ehi the number ni tuja o fa number no frɛ o frɛ o ba ye be hwɛ ama ho ato nyame adum nti ye de nyame din na ye adwuma number ni 0540 710940 0540 710940 and 0244 583859 0244 583859 takrade number ni 0547 578494 0547 578494 Mamitie Dr. Boatin show na locations no ni ade no ebia ba ku mienu bia de beka Stefia medase said ye menu akofi akasa bebre no em say Faith Homeopathic Clinic nyame Adom Ghana ha ye wo branches be 5 for hanom a wudru kumase a wudru ahenema kokoben ye 18 mu wa ufri santase ba kokoben a wode unnu kokoben station wudru 18 mu ba bia maniton bread na usi wo ho abonsi ye signboard esi junction ne so ana wo frɛ number na ye de atubia na ba bia wugina bia na ye beba be fawo edo aba ye honomo ana udru takrade nso a ye wo Anaji police station wo adjacent the police station no first junction on your right ubo so Faith Homeopathic Clinic ye signboard you see ho Accra hanso no ye wo so tuom eye Antieku junction ana Abuya junction udru honomo nso a ubo hu se Faith Homeopathic Clinic ye signboard you see ho ana wo frɛ numbers na ye de atubia ne bia ye beba be fawo na ye de wo aba yaso ye ho afi udru Koforidia nso a ye wo Pole junction eye Laundry Managers Road udru Pole junction ho no mo abonsi ye signboard si ho no mo a
lead you to your clinic or a honsu ugina junction ho no mo a o friend numbers na be bia ugina bia e be ba be foul afei bogo so no ye wo American hotel ye boga fee ho no mo a honsu no uduru ho no mo a Faith Homeopathic Clinic ye adwuma sonko said the menua e de atodwa say week we nyina no ye hwe ajanom ana obi a wodo agya beba bia na ye wo discount a ye de ma na o can be about cancer ye hwe the prostate cancer one of the leading cause of mema yarea ekumu mema yie pa eti na wotwe we nyina ya adwen se saa o haw ni nyina no oba Faith ye behwehwem na ya boa na ye hu ne pumasi bre afei bibi biara efa obema prostate ho no oba Faith Homeopathic Clinic a ye beboa na saa wo haw ni nyina ya hwese ye besi anokwan wo de ne se obetu gidia na mo na wo de waba Faith Homeopathic Clinic ya re bia efa ni padua ne ho a ate ni padua ne so ache watu ni di say chronic diseases ana say yare krankro no wo de tu anamo na bra Faith Homeopathic Clinic na yemfa mfidie nhwehwe ni padua nim na yenhu the cause ana the root cause of the condition na yemmoa ni yentu ase emfiri ho no mo fa number no ebiem na frɛ yen 0547 578494 0547 578494 we any other numbers are ka ho no and a Faith Homeopathic Clinic yedidi ejuma bomodi aso be frɛ number no na watu anamo aba oba ya re biara efiri wutiri so ekoka wona so ye wo mfidi awodro ye wo vaginal steamer ye wo massage machine ene ade a ni nyina no ye de boa etumidi tu yare no enyina ase tu anamo na bra yaso ye na nyame mfa ye so entu yare no ase emawo yeda se papa panti emfa Faith Homeopathic clinic nkomo no ensi ha fa number no na wonso ene won kasa me wo birthday wish bi wo ho me sure Thomas fato soma me na hia me pa nti no mo ena mudi ma woda no Thomas ne Kelvin amfama na nso mo ba ko bi wo ho no ma also mo edit so ema ye nti happy birthday enko Emma Linda nana ma ekem happy birthday mpacho mpese mi hu ampedu happy birthday enko Emma Linda nana ma ekem erade enshraw erade nyo kese kusi so be kese wo mame Martina Fabric Center one Fabric Center adwumayefo nyina e wo show happy birthday wadwuma pa wo ye ene bra ho asinti ene ne ye show ne munyamu yi erade ma wo fie bebre nka ho ahofe e wo mu seya sika ye mu ma erade mfandomo Fabric Center adwumayefo e wo show Linda nana ma ekem happy birthday wo mame Martina ene wishi wo nti nyame hira onye okese pa ye kọ mambo atuma ya krado ode ahosepe